Hello muntina namite hozo si limna kahin nei kidun tuni kho tulbol ni sim thum sangni le somni langa din jong tusu chum ho anangai kitaw heti Saibol lang boina ni khusom lang achi ta wangin dinmunin phatlam amano nai pu nahi aji chumi pin center forces ho kinung tol vintia kholang asap jing laiun ui ngoli ko le gamlang adale kitidanin ahung ki tolut be che uvi ti thu jong akizana hi hitol hon chun gamsung lam kai hon center forces ho cha lo dan le numeite chunga akhan sit naw demin jani khu nilha lam chana akitol do lo le 12 hours total set down kangui gamsunga umdin anaphung doon ahin la center forces hon isa lo tein kitol do sangin agu ami atam zo che umna theiding lunggel an nei jeun ko tuin 12 hours su 24 hours in su sauna aneun chutol han chun kiloi khom na thilnge saibol posa kun phaichama pansa security force ho kinung lew hantia lamkai ho thilnge limsa hi lo na chunga tuni kho January ni sim thum sangni le somni lenga jinglam nidan som lakhating district headquarter muna mi pin ki phin na anei din jong phon do na aneun chule hechi hi ki phin na mei a hi pun thutia thutan na le imi tiaw ki hin su na ding a hin heji chun kathil thu mo address bol hiya ka ka naw za api hi to ka kinung chon lo ding a hi tin ko tun phon do na aneun alangkhat in center forces ho saibol post aum diu hi angai kho lo le buina be ba hin hiji chun apet pet in kinung chonu hantin ga ta in thu phon an bolun itihama hichijong don se lo na anei kirule hiji sa nga kho zo kiphin na a hi lo le tilda nga mala na a hin nei na lai diu gin cha rahi kithu khom le pan khom hat na ahi bangin gamsung adia saibol lang boina to kisaya district chomsuma koki in pi hon lunghem pi na le thu hu nan bol the ahin bolun hitol hon chun koki in pi tingno para ku nin jong tuni khole more youth club office maya sit in protest abol na diwahin more le akim vela koki namsung gel kho ngailo ho zo si pangchi din ko na aneun hitol hanin hiji phat sunga kailhang zo si jong kha a hiding thu jong he sa na ahin neun chutol hon chun lamkai ho langa kun unit lamkai ho hinga thuthot kimun aseina achun kokin pi tingno provide se na noya to mun ki phin na nei na dinga hi unit wise a misim na jong dinga hin heji chun unit lamkai hon ama gam ke a mi pi ten atam thei pena pan ala diwin na sata in thuka na jong an neun kitil kho theina ta ki vai hom na khat jong hi kimin nami pi te hinga het sa an hin bol vanoi muntina jisu krista pe ni kho Christmas le New Year ke pagol nup ke mangjong le wang sirum ta in nisim som ni li December sang ni le som ni li ni kho akipat Saibol Tuichin area Lungtin subdivision Kangpokpi district muna meitei ten gale tula e hin bol khumji uvin Saibol Tuichin lang tu ni kho chanin anne tuidon thailo khowin aboi ta nahi langsunga gamle nam ngai lua nu te nunga gu lhangin gamle gu chile nam hu do na dingin sepei CRPF le BSF to kidin tein numeitam ta akisukha albai tam pi jong anom ta na hi hiji chun kimin nami pi te hinga tim na le he sa anom chu mimal hi han kiloi khom na hi jong le jo chana tu chung saibol tui chin area buicha sumne pai ki thu khom chi dingin tipna hongki nei na hi adi a ahung lung ding January ni sim nga sang ni le som ni langa pathin ni khuting le hobung tinin saibol tui chin hang boina ki thu pi dingin nei tu khom na khat inei chi dewin tim na le het sa na ahung ki nei na hi hobung hon na hin don do kham khamo sum chu nangma na district ko ki in pi ho khuna January ni sim gup sang ni le som ni langa ni khole na hin pi lu chiwa district ko ki in pi hon kim Department of Finance akawa na hin pi lu che diwin tim na le het sa na ong kini hi tin nami pi te hinga het sa na thupun chun asai na hi jani kho tulbol ni sim ni sang ni le som ni lenga wa hom ni chun mulhoi baptist church TBAI in kumbul mai cham simna Reverend Thangkai Superintendent Pastor ke galjang gam ke kin thim puhi nan
hichi khupi hi kadam sa phathei kabo dinga hi ti Jeremiah bungsom thum luthum changgu pan sain kumbul mai chamchu lol hingta in khusunga simlai hoding chule khusung le ho bungsunga lamkai zo sia ding gamlei sirin ga pha ahin sep theina ding khusunga sit na tin changa ki bol ni hon ahin dal ha theina duty hoin taw khom na jong ananiun kin gun chu lol hingta in manzo anahi Kokizo Council in Zong Indian Army Tilo Mail ho thumop na noya Armed Forces ho chalo na hin nasata in namka buina asuthawi tin Council in State le Center in Amopo na neutral area buffer zone ho chamna sa zolo na chunga thimmo anachanun hitabong gel kho lo na hi Kokizo cha te bit na le ahin khodiu kho sa lo na hi atiwin itihama nge na kini alol hin lo le state wide Koki cha te chen pha na gamzo sia economic blockade ki chil ha piding a hi tin jong kiloi khom na chun asei be na hi Ministry of Home Affairs kun border fencing chungchang thusu kimun asei na chun more gamsung Myanmar to kigam kit namun kilometer 9.240 na south chu na to achil ha jinglai ahin hichihin security dinmun ahin sim hoya dan kalawa le hole patrolling nawata achil ha sa theiding a hi ati India le Myanmar hi border kilometer sangkhat le jagup le somli le thuma saw ki koplon hin Arunachal State hin kilometer janga le somni Nagaland hin kilometer jani le somlanga Manipur hin kilometer jathum le som ko le gate chule Mizoram hin kilometer janga le som Myanmar to border share anei wahi to amore gamsunga border fencing ki bol namun hi drugs to ki sei dan kala gampa mi hunglut le gamnoi ho lamla namun khat jong a hi tin Ministry of Home Affairs kun thupon chun asei nahi Jani khoni la alam nidan khatvel chun Manipur Governor tha adia hong Ajay Kumar Bala chu infar el poda government langa alina lalhon vailhun na annei piun tu ni khole ki hasil na anei ding hitai geldo theichu gamsung boi na hong ki padapat governor athum chan na hitai anusuya uike Lakshman Prasad Acharya chule Ajay Kumar hi heading a hiwin central government hin ipi to gun aneya governor akhel jing hom chu head hi jongle to gun wang anei diu ta sanahi alangkhat in izadin BJP government in lamkai chum khel jing hanlang security forces Manipur mihim sa nga tamzo hin sol jing hanlang Congress in Prime Minister Modi ahung din zon kap jing jong leo khat chahi nga solution punti aji chu separate administration telo chamna le gamsung ki khel na ding lamdang lo hi kitile aseiwal hello ding hi Jani ho chun police hon kakching muna red ball nawin KCP PWGA active cadre khat maying ba momocha meitei kiti pa chu mobile phone to anamat thaun chule Sisipul district Saibol ho gamangla center forces hon search operation abol nawin mancha chum SLR country made single barrel thum 9mm pistol nile meichang phachom pi jong anamu do danun center forces ho akun thupon chun asei nahi Alangkhat in police commando hon kakching muna first Manipur rifle personnel kharakun drugs WY hidia ginmo 10.2 kg vel anamando nahi Vaigeta CPI tichu Communist Party of India in Birenin mipite hinga ngaidam athum chungchang donbut na ahin nei na chun gamsung boina to ki seya Birenin ngaidam athum hi alhingpun ato muna kun ki resign hen Aji chu gamsung boinan avet sahi complete collapse of governance ahi tin gamsung din mun avet suizo lo na chunga nasaten sei sit na ananei nahi asei be nawa gamsunga dan le mol agami bitnale thuti a thutan na government in apo do zo lo na chunga thimmo achanin hitabong boina chunga government in namte ni ka in ke ho chamna ding lampi gong lovin namte ni ki mudana nasata in anadal han chule boina akun solution theina dia political party dang hojong invite abolo na chungwa thimmo achanun hiji chun hichan boina alhun jawa sorry kiti hin boina to ima ki khial na alhu zo lo dinga hin hiji chun ato na CM share dala hen chutile kiwai hom na sunga lungyal thale gamsung boina kun mi pi gel kho na ngaidan ho hungum thei dinga hi tin CPI in thimo anachan na hi
i khuwa dinga thusu chum chum ho nami pi te he thei dinga achom lam ta i hin phun do theu hi chan chu hi tan ti